Jam'iyatul Hadrah, Hadratul Hikmah, Qarya Bunud Jaya, Arju Syafa'ah Nabi Muhammad Fid Dini Wad Dunya Hatta Al-Akhirah. Jam'iyatul Hadrah, Hadratul Hikmah, Qarya Bunud Jaya, Arju Syafa'ah Nabi Muhammad Fid Dini Wad Dunya Hatta Al-Akhirah. Jam'iyatul Hadrah, Hadratul Hikmah, Qarya Bunud Jaya, Arju Syafa'ah Nabi Muhammad Fid Dini Wad Dunya Hatta Al-Akhirah. Fid Dini Wad Dunya Hatta Al-Akhirah. Jam'iyatul Hadrah, Hadratul Hikmah, Qarya Bunud Jaya, Arju Syafa'ah Nabi Muhammad Fid Dini Wad Dunya Hatta Al-Akhirah. Jam'iyatul Hadrah, Hadratul Hikmah, Qarya Bunud Jaya, Arju Syafa'ah Nabi Muhammad Fid Dini Wad Dunya Hatta Al-Akhirah. Fid Dini Wad Dunya Hatta Al-Akhirah. kaum muslimin dan kaum muslimat bersama Al-Hikmah mari bersolawat, solawat Nabi Muhammad, mohon syafaat dunia akhirat. Kaum muslimin dan kaum muslimat bersama Al-Hikmah mari bersolawat, solawat Nabi Muhammad, mohon syafaat dunia akhirat, mohon syafaat dunia akhirat. Jam'iyatul Hadrah, Hadratul Hikmah, Qarya Bunud Jaya, Arju Syafa'ah Nabi Muhammad Fid Dini Wad Dunya Hatta Al-Akhirah. Jam'iyatul Hadrah, Hadratul Hikmah, Qarya Bunud Jaya, Arju Syafa'ah Nabi Muhammad Fid Dini Wad Dunya Hatta Al-Akhirah. Fid Dini Wad Dunya Hatta Al-Akhirah. Wahai pemudi dan kaum pemuda, rajinlah mengaji ilmu agama, kejar citamu selagi muda, menyesal nanti tiada berguna. Wahai pemudi dan kaum pemuda, rajinlah mengaji ilmu agama, kejar citamu selagi muda, menyesal nanti tiada berguna, menyesal nanti tiada berguna. Jam'iyatul Hadrah, Allahumma salli alaihi, Qarya Bunud Jaya, arju syafa'ah Nabi Muhammad Fid Dini Wad Dunya Hatta Al-Akhirah. Jam'iyatul Hadrah, Hadratul Hikmah, Qarya Bunud Jaya, Arju Syafa'ah Nabi Muhammad Fid Dini Wad Dunya Hatta Al-Akhirah. Fid Dini Wad Dunya Hatta Al-Akhirah. bukanlah wajah tampan rupawan, kaya dan miskin bukan ukuran, ilmu dan akhlak diutamakan, iman dan takwa jadi kemuliaan. Bukanlah wajah tampan rupawan, kaya dan miskin bukanlah ukuran, ilmu dan akhlak diutamakan, iman dan takwa jadi kemuliaan, iman dan takwa jadi kemuliaan. Jam'iyatul Hadrah, Hadratul Hikmah, Qarya Bunud Jaya, Qarya Syafa'ah Nabi Muhammad
والدنيا حتى الآخرة. جمعيتنا جمعية الحضراء حضراء الحكمة قرية بنو جاية أرجو شفاعة نبي محمد في الدين والدنيا حتى الآخرة. في الدين والدنيا حتى الآخرة. Apa gunanya wajah yang cantik kalau tanpa ilmu akhlak yang baik? Apa yang salah dianggap baik? Bagai sinetron dunia terbalik. Apa gunanya wajah yang cantik kalau tanpa ilmu akhlak yang baik? Apa yang salah dianggap baik? Bagai sinetron dunia terbalik. Bagai sinetron dunia terbalik. Jam'iyatuna jam'iyatul hadra Rasul hikmah قرية بنو جاية أرجو شفاعة Nabi Muhammad في الدين والدنيا حتى الأخيرة. جمعيتنا جمعية الحضراء حضرة الحكمة قرية بنو الجاية أرجو شفاعة Nabi Muhammad في الدين والدنيا حتى الآخرة. في الدين والدنيا حتى الآخرة. Hati-hatilah zaman sekarang, banyak tipuan karena penampilan. Zikir dan salawat kuatkan iman, selagi hayat di kandung badan. Hati-hatilah zaman sekarang, banyak tipuan karena penampilan. Zikir dan salawat kuatkan iman, selagi hayat di kandung badan. Selagi hayat di kandung badan. Jam'iyatuna جمعية Allahumma salli alaihi حضرة الحكمة قرية بنو الشفاعة Nabi Muhammad في الدين والدنيا حتى الآخرة. جمعيتنا جمعية الحضراء حضرة الحكمة قرية بنو الجاية أرجو شفاعة Nabi Muhammad في الدين والدنيا حتى الأخيرة. في الدين والدنيا حتى الأخيرة. في الدين والدنيا حتى الأخيرة.